ki Parlok Jonga and welcome back to Biomood Vlogs. Takas ng iwan hang net hain sora ka we ka jaka ka badai ka Ways Opo ka bakiong Ways Opo Falls. Ibubun ki bakla ki ong kadai ka Cheerfully Falls. Hadi siya kamdai kata tin kasihi ngiong ka Ways Opo Falls but hang ne iwan takas ni kadai ka si shooting ka Tirol Sing de iwan hang ne Parlok panuan pej kai ka falls hang ne hakaba bun na preng dinti pimpat poi hang ne haksaj hang ne bat pimpat banaru ikane ka saj kabudan hang ne hain sora Deve takas ngin hiap hispo sti mga pan iti ne ka falls ne ka Ways Opo Falls kabudan hang ne hain sora hang ne. Let's go. Waklat. Kane ka jaka kalong kham kandong but ngap banai jeng ba kane kal tiklaung ne hakaba jeng duna ba kibre ku pi ka antiro kamda ikut tan ku ke kelti bole bro tere bai ra hiar so chi mun poi strai jeng ne ka sai Ways Opo ne matang ila poi ne ha rwa ne kajaka kam na cengay niyay tang kumba 10 minit bagi na po yung hawa ang ne siti salor si niyay tater kane on po sti sa try yung site Ways Opo Falls ang ne complete mga kajaka theo con chung qua cái đinh mình đây tiêu một số một ngày bây giờ hấp đi kết thúc thế cả việc từng qua cái này cái clouding hơn nhé quay trở lại tập tập thế này nó quay bên tang này Ways Opo Falls đi cái Parlok cho nên nó fall again get stay dan hele so on today ka Ways Opo Falls and welcome to this beautiful Ways Opo Falls. Today ka Ways Opo Falls kemudian nang time sora ne at kababon na medyo kapag nag-site ito na ka ne pero ang tank take away halon sebentar ni bat kane harom sebentar di bawah falls kare ne glok ka best high peak Parlok to the sea but ni ang ne ka bolong pool ang ne bolong natural swimming pool. Kita ke Parlok still one kit ini sikit ini udah approach semua ini agak tutup kemudian naik po sampai ke sini kasi ada kapren juga sana ne sedikit keluar dari hal klip kemudian kemudian mentangi dan ye jini ang ne walong pool ang ne sebut dengan tu kena walong kue yang ne harum tu kena sat Ways Opo Falls te ngin jini yang ne mentang khang berjatai cenojong bat ye ne on banja bat sabai ini yang seserong lihat apa yang kita ne batu kami final sibet dapat
Oh, kene ka Ways of Hope Falls kawa itnat ha aku ba put na breng na titi ko yang ne. But what's to bakla ya ka kateng ka kamde ka Cheerfully Falls kade ka Ways of Hope Falls kemudian ne ha sora. Benda kene saya sedin kita pai ti showroom sti amar ba kidon ar langut ki bomdang zingi te kalong riski ki ban zingi sethi de na tang naung ham dei ti showroom kham jundong ki dio le kai uplang spang te de himi no na sa ne de tra bat ini yang si showroom dio le kai uplang spang ko ki parlo ki bomdang zingi na ski so off we go kene kapan iya ka jinglong clumsy jinglong stroke jong breu Wonderlust wonderlust but kene ru jing tristom push to side don kene ki marks ki jong ki wasa si ke mau jing em kene di taki breu body diket ha but push to side isa wisa force Bentang lah dari sini nang wa ang ne kapalong kue yang ne di showroom lo bunjo salor ketika site Ways of Hope but mentah ni lah pilot si salor ste nomor yang ada ban sini ne kene ke trip jungi empat sini hang ne ka Ways of Hope Falls kamna dei ka jaka ka buzangai but da kwa banwan hang ne la banwan ya pa ni kejatang bos 4 minit ban point try jung ka site ste mentang kiu no su chi ban poi su kasat kale jungi ban tingin kiu no sa long stay okle ban like kene ko video do share and also subscribe till then in segundo pat hakoi kapor thank you for watching stay safe take care and bye bye